Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kamat Kings kalalong ka kunhun ban yora ya kanam la du hadien makalala man peliem no ya ka kunhun ni lekai INNPI dan regular not ha ka jinga kun final jong ka full for all futsal knockout tournament 2023 bala penyai da ki saungut kispara hamadan ni lekai futsal ha ka snong dingyong kabadan hajan ka Negrams Hospital Shillong. Da kini ka jingjop Kamat Kings kalayo khur ya ka khusnam da ka song pisa ka balai phaw ja tengka kat baka kunhun INNPI kabuan baar kalayo khori ka song pisa ka bashpau haja tengka hakini ka sngila sam ru ek khusnam shimet balayo da ukam kam gauman gaite kum kanam best player ringkat ka song pisa ka basan haja tengka hakini ka jinga kon final la sakhilang do MDC ka so rangham constituency ba penya sing siem u balong kum kongsan u bala sam ru ik khusnam hakini ka sngi kumun chipan kan mau hang ni kini ki saungut para ya ki belatip kerteng kum uba Ardenson Singkon uba Nathaniel Kharbudon uba Dawan Shan Kharbudon bat uba Me Ban Shan Kharbudon ki bedai ki riwi sport ki bejuk smart pha bani lekai football kham tam ya ka jingi lekai futsal handai na ka daw ba ki la ya kendu jing e ban yo e ka madan ni lekai hanong ba Shillong kum ta kini ki saungut ki para ki la rai da ka we ka jingmut ban shnahi ka we ka madan futsal ka badan nak snong dingyong kani ka madan futsal kabakila shnahi kadai ka madan kabalai ringkat bat ka international standard ground bat lala rupan penilek ka ka por menmiet bat lingba kini ka madan ki wei ki riu sport ru ki layo alat menta ban pentebet iladi ha kini ka madan nak benta ban kilan men ngaso ban penpau jingkemen bakrau bangan yo ekni kalat ban yadon lang ha kini ka first tournament jong futsal 2023 kabla organize da ka full for all but ngaso ban penpau ke jing ai kublai yaki badai naka jing sedang bat ka initiative ke jongki kabla penlong bat play ya ka dikalat khamtam ha ka dikarensan ba kiweiru ki para samla ki basotu bekudan sab ha ka kam ila ka football khamtam ka futsal kinla ban mi shakmat bat ben i ka sab ka pong ke jongki bat lingba ka ni ka sab ka pong ke jongki ba ben i let's say kinang la ban kiu hakiwei pat ki benta hakiwei pat ki jaka let's say bakin yo ban shimenta haki tournament ki pair nakanika tournament ki baki yo benta ngaso ban ai kublai kerpang nam taki baro live ko arteli ki team ki club ki belawan ban shimenta kumjur kini ki arteli ki team ki bala poi ke final nga ai ke jingkit bok kit yang iki bakin lep ha kini final bat kan long ka jing internet ingiru ki ban ki badan hang ni bat pekai ya kini ke game benta tetang kini kentian saya hisien ngai kublai kerku berdoa ya kini ki saungut ki perlok jungi ki belong ki try jung ni ka badan kumjuru ki blashim ka benta ban organize ya kini ka event kini ka futsal tournament dengan community ba kamdei tang ka bastang let's say bat kut no henry kanang yai beteng lagi Porsche ki port away snam ba kanang khamhe shushu ka tournament haki snam ki banwan ngila dei mangi kum ki balarang ba ban sedang arpo laipo snem menshua ndrei ngim simkot ka jingmut je perkhat ngim simkot ka don singdan jing em jongi ban sedang yakani ngatharai kadai ka jing aingo ka bakrau tam ya ki kime ki kpa jong gini ki saungut ki badon ka jing shania teli hakini ki khon chendrang bakinot ban no kasenyang kajing don jing em jongki ban aila deki bakin sedang yakane kakam kabadai kajing posniu jong babun ubalang ukun samla ti mentang ski ha ka bapai kali final nga ai tang kajing kitbok kirbang bat kajing kersyan yaki ba nangni jakmat mangi barok ngin pentip ngin penpriang ke kubor bangin ayaki ke jengkersyan hakano kano kaliang bagiran kam namar kamet kabakot kabakhya kawanlam ya ka jingmut ke jing perkhat kabapro
Goal by Martin. 2-0. Hey!
I'd request Pak Penyat. First of all, we're very thankful for the 4-for-all team for coming out with such a turf and for giving us a playground where we can just enjoy our in the weekend and all that. So we're very thankful. And also hats off to them for organizing such a great tournament where we played with every good player from the state and all that. So it's a very fun experience. And the ground is very nice. It's up to the mark as all other grounds. It's up to the FIFA standard also, as it says on the board there. So yeah, all in all, we're very happy also with our results and our performance. So yeah. It was tough because we faced many good teams and every player was good also. So it was good competition for all of us, and it's also like a tournament where we can also learn from our mistakes all together. So it's been a great experience and also a learning experience. Jika sedang tungi kedai si Perlok mah, si Perlok ni don ni ngilong kum kawai ben, ngilong kali kawai, ngi sedang nonta, ngin yalek kai para mangi mar bon nangi ngim yo lek kai lang haju pang pon. Di hangta ni ya kok ni lek si Perlok kan, meniwan kum kani ke termal bakami ibu te long sultan yo lek kai. Aduh pasangan aduh games kita sedang aduh final di baru games kita lagi ya sudah dari kedua sibon pada amat mix up di local skill yang hasil dengan rivals itu juga. Di naga pasangan ini nak simkiam nak tim ya lek apa yang yo jadi shop tahi nak ya bu kata ka jimut pangin po siya kamat ya play bila po itu ni kamat utama yo asal marai itu. Hal ni te ka madan bakaret te ka kapstet pat ya ka madan kamhe niyo por ha niyo ban ha sini stet ni kalong stet siapa pelak ngim imla ban mudur te ba sipang ka po ngim stang ni hadin sipang ka po sikmat te kam bun ki stamina string ni boro ek play ki lai jong ni kamat sawat ba la mo ban seng ya kani kamat biasa kalau kamu baji bagi su jelek kai boleh kata di madan kudu ni jadi sultanat jungi ya football bang kadang madan senior bring long berat loi bagi sela juki berpembiang ya kum kene ke madan mah kalau ke jengkep ya baru dari tani ini bring di bakwa ban lek kai biasa bring miet jungi yo ban lek kai dari tani sini lah bring di pemlai instan lah yo ban wan lek kai miet sultanat mah mengen yo ya kemet baik Jika kai jangkir ki kedai kita sebagai mereka gandum apa ni kambiang bagi kemudian banyak lagi kata orang gila ban nilai kai kampang gila macam pun ini India ngatrai keempat daslim thar ni ka futsal ka long ka sedang ban gitu yo elak kai himan swa tangba kam kedai pat futsal itu cui elak kai itu long elak kai kolret tangba adis minta pada ni futsal pat ni kenya program ni yo elak kai pa kumukani sofra ni te manshat khamduna tam parjudan elak kai kering sin elak kai futsal ground